kita buat bersama ni. What do you guys think of the industry music Melayu tempatan sekarang ni? Aku rasa yang dengar kita macam umur kita je dengar. Betul tak? Millennials. Millennials je dengar. Millennials. Never know. Gen Z dengar tak Gen Z? Maybe I can ask. The best exposure lah for local music is ni Abang Iskandar Ismail lah. Gagal Vaganza lah. Oh. You know? Yeah. No, Abang Abang lah, dah abang lah. Okay lah. Memang. It's carnival time. Oh ya. Aku lupa lah. Aku dah nak tutup kedai tadi. So sedih sangat sih. Kopi, Check. jiwa, Check. kerusi lipat. Check. Weh. This is Sembang Kerusi Kerusi Lipat. Asal kau tepuk? Tak tahu aku tepuk je. Aku ikut. Empat kawan lama bertemu, kerusi lipat jadi menu. Sembang kisah suka duka, kopi di tangan berasa lega. Duduk bersembang sampai senja, lupa sekejap hal dunia. Sembang kerusi lipat dari hati, terus dekat, kongsi tawa, kongsi minat, empat kawan tak terlepas. Assalamualaikum kepada semua. Selamat kembali ke podcast kami Sembang Kerusi Lipat. Ya. Kuat sangat. Kuat sangat Tak Dah malam. Tegang sikit. Kasih segar sikit. Okay guys, macam Baik. dah pukul berapa ni? Macam semalam. Semalam juga. Okay guys, okay, topik hari ni nak buat apa ni? Oh ya. Apa Apa kata apa? kita berbual pasal music lagi ya. Muzik lagi ya. Tapi ni kira the industri music Melayu di Singapura lah. Oh yeah. Okay, cuba kan mula kami. Mulalah. Mulalah kau. Okay. Mulalah. Oh okay. Kau lah start. Okay, apa local. Okay, we're talking about local lah local music. So Sid, kau ada apa dengar recently? Ada tak? Apa di sana apa? Recently lah. Apa Macam recently? Lagu-lagu lah. Lagu apa? Macam tak ada lah tu. Lagu lokal. Lagu lokal. Oh, Siapa lagu ada lokal Melayu lah. Siapa kira kan. ada artis-artis lokal yang korang Actually, yang korang ada dengar lah, like recently lah. Recently sekarang aku tak dengar, mungkin tak dengar lagu lokal Melayu, tapi dalam handphone aku ni aku keep a playlist, YouTube playlist yang aku minat lah. I mean kalau korang tahu lah, ini band nama dia Harapan, tapi spelling dia HARAPUN. Lagu-lagu dia semua macam macam catchy and santai juga. Dia like, macam group. Dia macam lagu title dia Ewa Ewa. Ewa 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 Ewa. Macam gitu ke? Aku belum Betul. pernah dengar. Tak dengar? Kita dengar lah kat YouTube. Nama dia Ewa Ewa Dia daripada apa? Macam mana? Apa style dia punya? style dia macam genre. punya lirik dia semua macam genre apa tu sih Pop Pop. pop. Hip hop. Catchy Ada? Catchy lagu dia. Oh. Macam lagu okay. lagu senang dia dengar. Easy listening Easy listening ah. Okay. Harapan. okay. And also aku dengar dulu lagu apa, kau tahu The Lion Story tak? Oh ya. The Story. Ni kira dah playlist lama. lama tapi aku masih dengar. Tu kira okay. dah tu kira band ikonik lah. Yes, kat aku dengar-dengar Singapore, macam band-band Singapore dulu, artis dulu sampai sekarang kan. Odonauts, Taufik Yes, Odonauts tu. Odonauts. Betul. Pada aku Odonauts macam Muse of Singapore. Oh. Sayang orang dah stop Aku tak tahu. Macam dah tak dengar. Audio Notes Ya. Kau dengar apa sekarang? Ada. Aku recently aku minat dengar lagu Sezairi. Lagu Sezairi dengan okay, Sezairi pasal dia easy listening lah. Dia macam pasal sekarang aku suka dengar lagu yang macam relax tau.
Lagu And Sezari dia punya lagu-lagu dia macam kau tenang sat lagu dia. Dia macam jazz blues. dia macam correct. Dia macam ada pop folk pop scale. Lepas tu dah ada macam a hint of jazz. Jay-Z. Jadi macam kau dengar pun syok Then like one more sekarang aku tengah dengar ni juga. Siapa ni? Rahul Firdaus nama dia. Dia baru keluarkan album dekat Spotify. Ya, nama album dia apa? Album E minor kalau tak silap aku. Lagu E minor lagu E minor. Baru ke lama? A minor bukan E minor, A minor. Baru ke lama? Baru juga. Okay. Pop quiz bukan pop quiz lagi. Fun facts Fun fact. Actually Rahul Firdaus ni dia bukan baru dalam bidang ni. Rahul ke Rahul? Rahul. Dia bukan baru. Dia actually dulu salah satu ahli kumpulan 2D. Cendera burung kayangan. So ni dorang ada macam solo album. Memang dorang punya band members memang dorang tak lari daripada muzik lah. Walaupun dah lama 2D dorang tak buat project together, dorang masih ada. Dorang masih berkarya. Individu dorang masih berkarya. Berkarya. Ya, so aku respect lah si Zairi ni pasal dia dulu make his own music. Yes. Sampai sekarang saya ada make music. Korang tahu dia very big dekat Indonesia tau. Correct. And dia punya sambutan dekat Indonesia tu aku rasa sini kalah. Sana kan. So kita nak buat apa ni? Kita nak buat bersama ni. Maybe about the industry industry music kat Singapore. So what do you guys think? What do you guys think of the industry music Melayu tempatan sekarang ni? Korang rasa dia macam quiet macam lah. dying? Dia tak dying, dia ada. Tapi macam quiet. Pasal macam apa tau? Mungkin time frame yang aku dengar radio tu lagu lama je yang keluar. Mungkin lagu baru tak masuk dalam time frame aku dengar radio lah. Time aku pergi kerja kan. So aku tak dengar lagu baru-baru saya. Banyak yang keluar lagu lama-lama lah. Lagu lama-lama aku dengar. Asal lagu ni dah bertahun-tahun pun masih lagu ni je. Tu je lagu. Faham. Ini dia punya music director tak pergi dengar lagu baru taruk ke apa? Sorry Ini honest opinion. Aku pergi kerja hari dengar lagu lama. Mana lagu baru tak keluar? Ke tak ada lagu baru? Actually ada tu. Ada they playing apa ni local music. Tapi diorang main on the weekends. Diorang ada segmen. Dia ada segmen. Apa nama segmen ni? Aku lupa. Singa Maxima. Singa Maxima. From tak aku on the weekends 2 to 3 PM ni. Tapi pada aku ini personal opinion, jangan kecam I mean you were playing lagu dekat on the weekends, siapa dengar? People semua keluar, enjoy. They won't listen to radio. If you playing lagu tu during macam office hours, people will listen. Ya. Semua kan. Maybe orang tengah masak pun dengar juga timing tu kan. Tapi tak ada lagu lama. Masak lagu lama lagi. Lagu baru tak ada. Maybe can change the timing for the segment lah. Correct. Sekarang siapa yang local artist yang kurang fikir masih aktif sekarang pada korang? Aktif aktif buat lagu ke aktif performing? Both. Recently aku dapat tahu yang siapa The Pinholes The Pinholes. Pinholes dengan Abang Sapau. Abang Sapau tengah dah keluar album kan? Yes, correct. Pinholes legend. Dah legends diorang. Respect diorang terus berkarya. Then kau cakap pasal apa yang Singa Maxima Yes. Macam sekarang I mean I think around like maybe 5 years because maybe like 5 years back 5 years ago Singa Maxima dorang ada chart tau. Ada Singa Maxima live doh. And dorang ada carta tau. Carta, yes. Every week. So during that time aku follow juga. Kita boleh tengok dia punya charts. Follow juga. Yes, kita punya charts all the local artist punya lagu-lagu chart daripada nombor 20 sampai nombor 1. Minggu ni carta nombor 1 siapa Then
I don't know sekarang. Asal macam dah macam tak ada I don't know why sekarang diorang dah tak ada that chart. Dah tak ada list. Tak ada demand ke? Aku tak tahu. The last time aku check was Singer Maxima live yang orang perform dekat depan orang tu. Yeah. Apa nama dia? Aku lupa nama tempat dia. Kat mana? Esplanade tu? Bukan sebenarnya. Kan? Dia macam indoors lah. Luas in Apa, Expo ke apa? 2018. Lamanya. Lama saya. Mungkin pasal lepas tu dah kena COVID kan. Kena COVID and they slow down. I mean they stop it. So I don't know why now they macam tak ada lagi. Ya. Takkanlah COVID matikan semua kita punya artis. Tak lah. Tapi sekarang memang ada lah macam apa ni Singer Maxima juga. Tapi Singer Maxima Singer Maxima dengan locals only. Ada jugalah. Ada juga. In fact in December aku rasa ada banyak diorang dah macam try to push. Yes. Local lah. Banyak Bukan event. Bukan region kan. Local. Banyak event aku perasan diorang macam ada buat even dekat Esplanade, ada they have apa, the Singer Maxima punya Singer Maxima dengan locals only. Locals only. Diorang ada. Then they have they have this music festival. Aku happy bila diorang nak buat ni. Diorang sekarang December diorang buat this music festival and semua local. Nama music festival dia Sing 60. 60. 60. Aku rasa to commemorate Singapore punya 60 years of independence. So it's called Sing 60. And banyak artis macam like the Great Spy Experiment. Kalau korang masih ingat Great Vacant Affair pun ada. Then lah macam yang baru-baru like Iman Fandi pun ada. Iman Fandi, Imran Najmain. Then we have Shabir. We have siapa lagi? We have Shaza. Then we have band Tiramisu. Then we have Bloko Singapura. So nice it's nice. It's a 2-day event. It's a 2-day music festival. Macam I've been waiting for Singapore to do something like a music festival like this. Festival tapi pada aku I mean if tourists so called nak menyemarakkan lagi, aku feel that Singapore can have their own award show music award show. Macam kalau Pesta Perdana ada award show, why not music show in terms of music they can have it also, right? Diorang ada anugerah Planet Music kan? Ada dulu. Kan kita attend dulu. Kita pernah pergi. Kita pergi a few time kan? Tapi dah tak ada lagi suddenly stop Since pandemic. Since pandemic tu macam diorang tak dapat macam nak start balik. Ni diorang asyik blame pandemic je. Macam tak dapat start balik. I mean it's a good platform for them to showcase our local talent apa. You know, they should continue kita ada banyak local talent semua. Ada banyak singers, band semua. I mean it's like the exposure of it kan. Yes. Pada aku kurang Aku rasa itu a very good platform. We have a lot of talent actually. I think for APM it's a very good platform whereby kita boleh showcase like our local acts, our local musician, artist to Nusantara. Pasal memang ini dia covers tiga negara. Like then before dorang stop pun dorang pernah involve Brunei. So it's like Singapore, Malaysia, Indonesia, Brunei. So I mean it's a bila satu Nusantara ni orang combine, the market is going to be huge. Yeah. Because the thing is once orang Brunei, orang Indonesia, orang Malaysia dengar Singapore music, wah ni Singapore ada this kind of music then they will listen. It's going to be huge. So, memang kita kena accept kita nak harapkan Singapore market memang tak ke mana. Betul juga. Kita baru ada 500,000 je. Apa? 500,000 apa yang dia punya ni? Aku lupa dia punya 500 million. Mana? Million. Kita punya population baru 6 juta. Kalau aku rasa kalau dapat tubuhkan balik ni APM, it's gonna be a good exposure, good platform, and aku rasa feel that it will be a good platform and demands. This act as demands. Nanti baru supply datang. Faham tak? Faham. Tapi to start off pun kalau kau ingat dulu, kita selalu ada macam event macam Baby Beats.
Tu masih ada. Masih ada tapi Yes. dah tak macam dulu. Okay. Kan dulu aku ingat Muria Okay. banyak orang attend. Indoor, outdoor stage, paid stage, free stage. Banyak. Tapi sekarang macam Mungkin because of the senyap. audience lah. Nasib aku tak cakap macam pandemik. Mungkin sebab the audience listeners lah. Mungkin misalnya maybe sekarang they listen to other kind of music, you know, music yang macam mumble rap apa tak tahu lah orang international kan. Or people like me lah. Apa dengar apa K-pop. So basically bila korang berbual ni pasal apa local artist kan, my daily habits kalau pasal music is when I do work or if I go in a car. Okay, if I do work, I open my Spotify and I always open like my daily mix or macam new things that they will pop up, I will listen. But most of it will follow what I've listened to before this. Macam lagu-lagu macam Bruno Mars, all this one. Nanti they try to follow those kind of songs. Dia punya ergo will The study algo your will do that. pattern Yeah, lah. study my pattern. So my exposure to lagu local is not there. So nak katakan what should we do to get people like me? To garner the interest Garner the Yeah. interest. Garner. So what should we actually do? Dia macam Jennifer Garner. Jauh sah. Tak ada kemana sah kau. What should we do Yeah. I mean pada aku what we should suggest lah kan. Pada aku we should bring back all those singing competitions lah. Betul lah. Kita do tak boleh lah. Do tak kita boleh kita lah. ada budget. Tapi kita boleh suggest. Macam Tengok dulu siapa-siapa yang ada duit or the production to do lah. macam dulu Anugerah. Recommendation. Anugerah ingat tak Anugerah? Yes. Dulu tak Anugerah hot lah Okay, dulu that okay, time, you know. Fazil Laili, lagi siapa lagi? Ya. Azmi. Lagi Anugerah Band lagi. Anugerah Band. Alamak, that Band. was the hype lah that time. Battle of the Band masih ada tak? Tak tahu lagi. Macam dah senyap je. Itu semua macam during the early 2000s. Ini 2000 During that time was different lah. Yes. Aku rasa the early 2000s. No, I don't know why they want asal tak macam continue it. Tak macam make it a norm every year ada Anugerah. It will like apa ni make new artist apa? Is it you think money related? Tu tak tahu lah. Tak, Mungkin semua- kita kat sini not enough sponsor. aku rasa tak sangat lah. Tak sangat because it's production apa. If you can do like other kind of production, why not this, right? Faham. They can spend the money to do other production, but why they can't do spend the money to do for something for the music industry? Yeah, that's true. So, since like we are talking about like demands and supplies, right? So macam so in a way kita kena create either one first lah. Maybe kita create the platform first. We have the platform first. Then that's whereby macam the local artist macam okay kita ada this platform. Okay, let's showcase our work our music. So macam maybe like cakap show her macam award show. Award show, correct. Kalau macam award show, then after that all these artists, all these bands kan, they will come up with new songs. So they will like berkarya semua. Have this award show, is like competition lah. Maybe buat biannually. Macam this year Pesta Perdana, next year for music pula. Ni kalau budget tak cukup lah. Kira macam maybe kalau nak buat yearly is different to get that supplies, that artist. Then maybe make it biannually lah. Within 2 years mesti kau dapat banyak artis produce lagu-lagu apa to compete in the award show. Aku sekarang tengah thinking on the fly kan. Malaysia ada satu competition yang dia punya competition is most popular song lepas tu yang lagi satu is Malaysia banyak award show best memang award show memang banyak. AIM apa lagi AJL semua. So kita tak ada langsung Kita Compass ada. Oh masih ada. Actually Compass ada buat macam something like award punya program whereby dorang acknowledge and apa macam tunjukkan lagu-lagu mana yang macam terbaik. Actually ada tapi it's behind closed doors. Correct, it's behind closed doors. It's behind closed doors. Yeah. So I mean we need something. All this is about production, about presentation apa. Kira nak ada orang present lah basically. Yeah. It's about presentation. Orang nak tengok macam macam dia punya award show macam gini.
dia dapat tengok orang punya performance gini. Macam recently apa yang bilang kurang apa ni yang singing competition kaki nyanyi. Tu yang close door kan. Tu close door. It was created by Najib Ali kan. And dia punya judges pula hebat Taufik Batisa, Ali Miza, Ki Aryu semua. Tapi it was like behind closed doors pada aku. So it's like if you were like open to the public kan. It be like so great. So when you say closed door means apa? Audience. Tak ada audience. Aku rasa tak ada audience lah. Tak ada. Pasal aku nampak dia punya footage tu tak ada kan? Tak nampak audience. Yang kaki nyanyi tak ada audience. Tak ada kan? Tak ada. So kira kan the contestant nyanyi tengah-tengah dan there are contestants who are like sitting around there and supporting them. You know? Okay. Is it they orang tak confident yang aku tak tahu, maybe public will support? No, mungkin different concept by Najib Ali, aku tak tahu. Mungkin konsep lah. This one is at where this show Singapore? Suria. 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 So again comes back to the point for people like me yang tak ada Suria, tak ada all this. So how do we get these people? Pasal I mean when they so called air dekat TV kan. Malam Time slot. Maybe time slot lah. Aku tengok pakai Mi Watch. Dia lepas berita berita. Mudah macam kan. Mi Watch Maybe they can do more like exposure on this lah, you know. I think it's the exposure or the marketing part lah. Because even Mi Watch is good because you can watch anytime kan. Yes, correct. But the thing is I don't know I got such things. Until you all chat WhatsApp, ada ni benda. So only then I know about all these things. So I think it's the marketing part. Aku understand from your point of view tau. Sebab kadang-kadang kita tak aware. Kita tak aware pun. Kita tak aware. Ada cerita ni macam tiba-tiba keluar kan. Dah episod berapa? Aku tengok datang cerita pasar. Dekat Suria cerita pasar pasar malam. Okay. Drama. Okay. Tahu cerita ni? Betul lah. Aku tengok macam one thing about tu next episode, but then I would just give like snippets lah. I like to watch Singaporean drama lah. Macam so laid back, macam senang tengok lah. Macam apa tu next episode lah, kita ubah lah. Okay. Ni now kita buat pasal music lah. Macam aku rasa the viewers punya style dah shifted lah dah lain lah Dah lain lah. Aku rasa dulu macam semua tengok TV je. Betul. Tengok TV, tengok TV, dia tengok berita. Sekarang tengok Netflix. Silap diorang kena invest duit, taruh advertisement kat Netflix. Baru diorang tahu. Maybe buka tu Pasal diorang pun, kita pun dah ada own app the Mi Watch is an app. Yes. So it's like Netflix. Itu pun tak semua orang download. Pasal kau stream apa. Aku download pun dulu pasal nak tengok cerita apa aku tak ingat. So it's in my app lah. I never delete it lah. Every now and then just open tengok ada cerita apa baru atau program. Maybe they can macam expose you to YouTube ke apa ke kat Facebook macam randomly say ada cerita ni semua, ada lagu ni semua. Atau kita make show lah. Kita punya podcast lah pun boleh apa. Boleh juga ajak orang datang sini apa semua ada lagu baru ke apa. Because the social media pun diorang dah work very hard tau aku tengok to promote the programs. Diorang working, diorang sampai sekarang diorang mesti ada macam social media team. Diorang ada sekarang have their own social media team to work on this. But aku macam rasa masih tak faham kenapa macam tak sampai macam tak sampai. Aku tak nak cakap tapi macam the minat diorang macam tak apalah nanti lo, tak apa. Ni kalau bos aku KPI tak meet saya. We don't actually know the actual stats. Maybe aku cakap macam aku tak dengar this kind of music kan. Maybe I'm the minority. Is it because of kita punya newspaper dah macam die down? Pasal dulu kalau ingat kita punya all this event ke apa, surat khabar full advertising. Budak-budak sekarang tak tahu apa tu surat khabar. That's what I mean lah. Kira dulu orang tahu pasal surat khabar, tapi sekarang orang semua dah tengok internet kan. So maybe the information is lost. Information overload. Overload. Overload, yes. Pasal diorang see other things. They don't see the programs that they are promoting. Maybe, Sekarang the so-called apa ni, the best exposure lah for local music is ni Abang Iskandar Ismail lah, kat Gagal Vaganza lah. You know?
Now Abang Abang lah, dah abang lah. Okay lah. Dia memang lagi tua. So I mean now Malaysia will know. Oh ni Iskandar. Yes. Patut dia join earlier Oh yeah. Pasal sekarang dia dah umur juga. Yeah. Kalau younger aku rasa fly. Tapi memang that's the concept of the Memang show. Lah, betul lah. The concept of the show dia ambil yang macam dah lama tak aktif. Mungkin pada diorang dah lama tak aktif, lepas tu diorang keluarkan balik. Now Malaysia know. Oh ni ada Iskandar. Pasal aku tengok komen pun macam the time bila aku tengok sikit, some of the comment macam diorang tak tahu pun dia. He's doing very well. Very well. Doing very well sih dekat situ. Aku rasa before that abang Fuad Rahman. Ya. Memang this is the opportunity tau. Macam pada aku, kau nak kena tahu kau punya market juga. Yalah. Macam like for us kalau really kita nak maju nak maju dalam career music ni tengok kita nak main lagu Melayu. Kau kena go for Malaysia. Go for Malaysia. Indonesia okay, boleh mungkin lagi susah. Tapi kalau dapat dorang population besar, 1% dah cukup. Tapi dah keluar kat Malaysia tu nak kena maintain lah. Yalah. Maintenance tu yang susah. True. Lah. Cik aku dengar lagu macam local music local artist kan. Macam now they die off, macam aku macam rindu juga. Kenapa rindu juga dengan lagu-lagu. Especially macam bands lah, you know. Like macam Diorama pergi. Aku true. Diorama dah lama saya Diorama best. Aku ada recommendation. Okay. Kalau macam maybe kita macam nak lagi semarakkan this industry music Melayu Singapura. Kita pakai konsep format juara lagu. Juara lagu macam Malaysia lah. Yes. We use that concept. Tapi semua local lah. Yes. We use that concept, then kita make use of Singa Maxima punya carta. So kita pakai carta, every week kan ada chart kan. They need to bring back this chart. Yes, correct. This chart. So kita boleh from there kita boleh tengok tau artis-artis yang ada sekarang, lagu-lagu baru. So kita tengok charts. Chart every week berapa, siapa top. Then kita tengok lah, kita buat macam guidelines lah. Siapa yang top like for weeks lah, maybe top 4 weeks, they will qualify for semi-final. Lepas tu kena remove lah, jadi fair. Jadi them buat one show lah. Carta Maxima semi-final. Then perform. Final terus lah aku rasa. Liga. Kita bersaja macam ni. Kau dengar. Kau nak patent tak? Kau nak patent, nak copyright tak? Carta Maxima. Come on producer, buat lah. Siapa yang dia duit, come on. Then kalau boleh buat best then dorang dah gini, then kumpul siapa yang pernah top number 1 in Carta Singa Maxima. Then okay, combine, fight in semi-final. Then perform, masukkan kat TV. Yes. Perform in terms of punya lagu atau punya performance ke apa kan. Lepas tu macam jual lagu lah. Live apa ni namanya? Live show. Live show. Lepas tu live audience duduk. Lepas tu dah dapat finalist, Singa Maxima final. Alamak. Aku macam heran macam Malaysia buat macam ni, macam they can do it Audience pun dengar lagu macam lagu tu dah berapa bulan dah keluar and they qualify for the juara lagu and they still listen to it. Correct. Alamak. Kan? Aku rasa this is one of the ideas, one of the things yang kita boleh fikirkan to create that demands to create that platform. So from sini, then the artis-artis will tengok ada such platforms Ini yang masa kita ni berkarya, buat lagu-lagu, perform, release single, lepas tu baru our radio pun ada more lagu baru. More lagu tu masukkan. Tak ada lagu sama dia. Then fight in this carta. Betul. Boleh idea tu. Nanti kau ni lah. Okay. Siapa yang nak buat. Boleh siapa-siapa yang maybe ada power yang ada power to do all this Okay, so what can you all conclude from this topic lah? Our local Malay music lah. We talk about local Malay music lah. What can you conclude from this? Support local tak ada. Betul lah. Mungkin
proper support tak ada. Pasal support adalah, cuba not proper support. Aku rasa yang dengar kita macam umur kita je dengar. Betul tak? Millennials. Millennials je dengar. Millennials. You never know. Gen Z dengar tak Gen Z? Maybe I can ask. Yeah. Maybe korang komen lah. Korang suruh dong komen. Komen. Do you all Ada follow local apa kita punya local Melayu punya artis tak? Aku rasa ada lah. Should be have lah. Takkan tak ada Adalah langsung. segelintir lah. Takkan tak ada langsung. Mesti ada. Ada juga adik-adik sana yang dengar juga. Adik-adik Ada yang nak buat band juga. Betul juga. Ada. Nak jadi So- penyanyi ada. So we feel that the industry ada. The industry is there. Cuma nak expose tu. Cuma macam nak drive to the top tu. Macam Yes. to push them tu. It's like a bit hard lah. I mean, for them to guide. Betul Sid. Betul Betul. So nak wrap up lah. Apa? So kita all these artis yang dulu aktif sekarang tak aktif. Yeah, I mean we do listen to you all also. We do listen to YouTube also. Macam misalnya aku dengar lagu-lagu apa Didi Sazli sekarang. Masih dengar sekarang pun masih cakap malah segar cakap Correct. Macam dengar sedap lah. Malas segar lah. Now adik dia pun doing good tau. Siapa? Kat Indonesia. Didi Sazli punya adik. Siapa nama dia? Rosiana Cindy. Orang Cindy. Rosiana Cindy. Dia ada buat singles dekat Indonesia. Oh. Ya. Itu you guys might want to Tapi sekarang check it out. sekarang Didi Sazli dah jadi ini. Dah. Jadi apa? Jadi Imam masjid. Kat masjid tu. Muazzin. Oh masjid. Kat ni. ya. Adalah tu masjid tu cari lah. Masjid boleh bilang tak apalah. Masjid bilang ke? Boleh ya. Oh. Masjid Akaf. Masjid Akaf. Yeah. So jangan putus asa lah. Dia betul asa lah. Macam keep berkarya lah. Betul, teruskan berkarya. Berkarya semua. Dah tahu can masuk ke Kavaganza ke apa macam lagi I think the moment will come. Yeah. Singapore music industry, Malay music industry akan naik. Okay. Maybe you all can start sharing with me lah the songs. Okay, kau dengar lagu ni, kau kena dengar lagu ni. Boleh. Yeah. Okay. So now kita nak come to a point where it's carnival time. Oh ya. Aku lupa lah. Aku dah nak tutup kedai tadi. Kita nak release kita punya lagu. Okay, So- just kalau korang tak tahu lagi, kita ada band Carnival. Ya. Tapi lagu-lagu semua ni kita sudah masukkan into AI dan AI enhance. enhance and make it lagi sedap lah. Pasal kita permainan pun macam rabak lah. Raw. Recording lama rabak. Okay. Lagu yang aku nak introduce ni Lagu apa? lagu title nama Setia. Setia. Okay Sid, Apa? ceritakan sikit Sid. Okay. Kau punya proses. Okay. Aku selalu kalau buat lagu kan, it's like based on life experiences. And basically it's like mostly love experiences. Okay. Aku tak tahu lagu ni siapa Tahu tak lagu siapa? Nak Please. kena refresh balik. Dah Yeah, lama okay. saya. Lama. Basically ni cerita zaman sekolah dulu lah Time secondary school lah. Secondary school lah. Ni aku buat lagu pun zaman secondary school juga, zaman dulu juga. Okay, tak ada kena pasal sekarang. Okay, just to clear that. Pasal kalau bila aku dengar, kalau bila aku dengar dia, apa lagu ni you buat? Disclaimer. Disclaimer kena disclaimer dulu. So lagu ni title Setia. So lagu ni was it's about this particular person lah zaman secondary school lah. Okay. Aku had a crush on her since bila since sec 1. So when come to kita tahu. So when comes to sec 4, aku nak bilang dia yang aku suka dia. Okay. Kau suka CD lagu ni? Kau kasih dia lagu ni? Tak. Oh tak. So kirakan aku nak bilang suka dia, aku dah bilang suka dia. Dan tu dia cakap aku, alamak, I only treat you as a friend only. Friendzone. So friendzone. So ever since then, bila kita dah dah graduate semua, I'm still pursuing her tau. Aku tak tahu. And macam apa ni, even her friends also cakap, si engkau dengan dia pun memang macam sepadan lah gitu. Kalau korang tahu siapa lah, tahu Betul. So from that on aku dapat lagu ni, lagu Setia. So kirakan lagu Setia ni basically cerita dia pasal I'm setia waiting for her. Okay. Okay. Sampai aku dah kahwin lah. Tak tahu kahwin. Tak. Jangan sembarang. So Baru disclaimer tadi. Secara Disclaimer. penulisan apa kau punya ni?
Okay, Dia okay. punya style. Dia punya style, aku dapat ilham lagu ni daripada, kalau korang tahu band nama Silverchair. Okay. Australian band. So they have this song nama dia Without You. So bila aku dengar lagu song ni Without You ni, kalau kau tahu, dia punya arrangement, dia punya chord dia bersepah dok. Okay. Tapi sedap. Complex lah. Complex, very complex. So aku nak try buat lagu macam itu. So that's why aku bila try to play this song dengan korang dalam band, aku rasa korang pun tak boleh main lagu ni. Ya. Pasal dia punya chord semua aku cari macam nak kena buat bakot lah, nak kena buat gini lah. Aku ingat. Seksa lagu ni. Ada chord aku tak tahu Sat. Aku tak tahu. Tapi pada aku dalam pemikiran aku lagu ni sedap. Aku macam boleh imagine lagu ni. So kita tak rekod lagu ni Tak. Cuba kita kaset je. Cuba kita main lagu ni je. So aku nak macam nak make this song into realization. So aku record ni through RAW first. RAW first, then aku after the RAW aku put into AI punya software, then make it. Bila aku dengar lagu ni, Oh, you say record RAW means kau main gitar lah. Main gitar je. Dan aku tak prom, aku nak this style version semua. Aku nyanyi. Then the AI just pop up this lagu. Is what it should sound like. So lagu ni title dia Setia. I will let you hear dia punya Ada original. Original lah. Ada original weh? Tak. I mean aku punya main gitar dengan nyanyi je. Dia raw dia. Okay, can go. Sengau lagu. Tengah sakit apa? Tengah recording malam. So sedih sangat sih. Dah lama tak nyanyi tu. So, okay, ni raw version. Habis pula anak tengah tidur. Malam tengok. Ni pakai chord lama yang kau boleh hit kan. Sekarang lain kan. Okay, now is a AI version. Okay. AI enhance. Korang dengar. This is what I want lah. Okay, you go. Kisahku yang amat setia, tiada akhirnya untukku yang selalu menunggu di hatimu sedia kala sekiranya kau tiada di sini untuk mencintaku. Seberapa lama harus ku menantikan jika kau sudah bersedia. Inginkan bersama kau dan aku berdua, seindahnya dirimu yang selalu dicipta lagu. Ku tahu aku hanya sering mendiamkan diri saja, sememangnya ku patuh dengan apa kau katakan dulu. Tiada hari yang ku lalui tanpa wajahmu yang sering menjelma di mimpiku, dan lagu pun tercipta saat terbayang dirimu untuk hanya dikenang selamanya.
Ya, itu dia. Notice. So aku dah record So aku sengaja make the end of the song tu macam instrumental. So Kira macam yang so lagu dia last cepat part kan. tu, So kalau habis cepat macam boring juga. Yang So last macam- part tu really macam So that's the story lah behind the. Kau boleh main violin kan? Violin Ha. dia do re mi je lah. Lagu tak boleh. Dulu kalau kita 5 tak boleh lagu ni. Tak boleh. Busy lah. Pasal dia busy. punya Kan banyak kita try banyak Ya, kali. ya. Kita try Kita banyak cari. kali. tak boleh. We play what? Dia play. Tapi Tak successful. tak Kan terus kau sudahlah. So just to be clear, kira lagu ni memang sit dalam segi penulisan lirik kau tulis. Yes. Dia punya melody dari segi arrangement kau tulis. So kita make use of the AI software to realize lah, to produce the outcome yang tadi korang dengar. Yeah. Terima kasih Zid. Terima kasih teman-teman. Okay, so that's the end of our episode. Correct. Yeah. Habiskan dah. Penutup lah. Okay, so if you all like the song, I mean you can follow us into our social medias. Yes. So far kita dah release berapa lagu? Satu. Dua. Total Campur dua. ni dua lah. Dua lah. Dua lah. Tapi aku dengan ni Setia. Yeah. Okay, follow us in social media. More to come. Okay. Our social media, kita ada IG, kita ada TikTok, kita ada Spotify, kita ada YouTube. So korang search saja Sembang Kerusi Lipat SG. Okay. You can email us sklsgpodcast@gmail.com. Yes. Pelan-pelan sikit. Pelan-pelan sikit. sklsg podcast Pelan sangat. @gmail.com. Yes. Okay, so that's all from us. See you guys on next episode. Yep. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Empat kawan lama bertemu, kerusi lipat jadi menu. Sembang kisah suka duka, kopi di tangan berasa lega. Duduk bersembang sampai senja, lupa sekejap